atleta domingo Sávio. Sempre conhece o Didinho Marçal. Simplesmente preparação para evento da minha jovem lá, né? Usi aling siya na magaya talento da boxing. Usi idade junior. A minha preparação ini kami prepara durante pulang ida niya lara. Aku tuh kok aling sira, mesti dari kick to bot, bombot sira, nang anang sira, tiun sira. Support kami, kami aldea de, namanya suku de, aldea 11 nebe makijiti halahan occidental. Força nebe kami iya aldea larang, iya suku larang. Kami tutang hamutu para prepara, kode bel halo event itu. Jovem lahane, ami hene bolo ho narang conhecido JOVLA, jovem lahane ocidental, nebe maka às vezes nós bolo JOVLA Unidos. Objetivo fundamental maka atubele promove a minha alin sira nebe maka ela ia lahane, nebe maka iha paixão, iha a karakter atu sai boxista. Mas às vezes não se dá a oportunidade. Então, a minha objetivo é que prepara Sira para que a competir nacional, cara possível para internacional. E a minha aldeia larang, a minha suku larang nene, a minha boxista barat terus, e dan bem agora dão registro sernya narang para que tuir né, quase 120. Nebe barak mos maksirang registro tambah a minha sira barca cara piloto, então você han tempo barak. Nebe com tempo barak então emot se bele pode. Tani kami minimiza tia 120. Então objetivo utama atau bele promove sira for kesempatan atau asal serni capacidade atau asal serni rasa percaya diri, confident atau bele ba perform ya stage nebe bot agora não. A minha alin sana bem participa em evento da nene e a minha aldeia larang de, a minha aldeia 11 nebe existe lá ne ocidental. E a classe hoje usi semi junior to senior. Emang nebe participannya, a minha alin sana nebe participannya, ia a minha aldeia larang. Daí envolvimento si clube selo, ele nem clube JOVLA boxing club yang dek, nebe ami la iha mos família bang, ami inclui sira mahira nain hatu ne, pusi lahani oriental, ami vizinho, sira taibesi, nebe ami ali sabemos durante ne sira treina ela iha ami pati, ami clube. Durante ne, kami hetang sponsor pusi amnya maluk sir na bem ka ami conhece basic. Minha sponsor quase itania empresário local de, a maioria existe halahan ocidental. Sponsor sira
nebe maka ajuda ami evento ne maioria itania empresário local deit ami etang ajuda husi mato group husimos rotomor timor karena às vezes cria tanque mata para tu bele etang be nebe dia be la bele At bel halibur amnya aling jovem sira, não aling jovem sira hotu ela hane ocidental. Kusi aldea 11 bem existe amnya aldea laran. At bele hamete lutang amnya laço amizade, amnya aling sira, amnya maumbo sira, amnya família hotu bem existe ela hane. Para quando ia tempo rumah kari kiha problema rumah, amnya 11 aldeias nele nem sepi sira, autoridade local sira conhece malu dia frio. Aling sira conhece malu dia frio, diu se evento nene. At nesse cara que ia falhanço ia sidi rumah quatro rumah ami tur na habiti resolver essa família também amizade nem meti unidos também ami sempre bola minha lahane JOVLA unidos né e da nem macal los né fundamento ne bem ami objetivo de fundamento minha carcal dia evento ida né ami hetang apoio husi tania empresário local sira labarak sira na hira det nebe serne tulung nene fol interes na ami kari kabele temisem na narang iha oportunidade ne empresário local nebe majuda ami makhane sang mato group sira iha area mina niniang nebe maksira sempre hanoin suporta JOVLA lahane jovem lahane tamba uluk mato group minha CEO mos helahan e depois íamos rotomor timor e temos lahan uan minha base ia darling na ba may be na pating mos pakarak tulong timorwang rotomor timor niya maka tangke matak sir na be maka kriya timor para tu bele fornece o tal bele prensa mil bene bem maka com qualidade bene bela la ular la fuer dia tanque ne bem maka ecologi e maung ne maka suportamos cadeira sir ne bem maka ami tau ya area sir ne para tu bela acumula tania audiência sir sim e depois zero ne bem maka empresário local mos iha duni lahane larang nebe mak suportamos máximo iha mi evento dene iha mos lahane uang balung kusi kompanיה Andenek Cyberstar Timor Voice Pro maka fo ami barricade sira para to bele halo segurança ba evento dene e depois mos iha RCA La Vera 28 Monico Serrano ne bem maka lahane uan Patu Basic Travel mau akoli ne bemos lahane uan Diogo Lalapang ne bemos lahane uan otu ne bem maka ulo kela hi amnia aldea lahane la aldea de lahane ne bem agordang ne baona Santa Cruz mai bini lahane uan otu 24 Cofeto ita hatena da agora da restaurante ne bem maka matsobu ya kasibung ne ba temos lahane uan e niliu família lahane no Irlanda, a família lahane uang nebe maka hele Irlanda Norte e Inglaterra. Serna hira halibur hamutuk sem ami fo hatene sira mebe tamo objetivo jovem ini ato halo evento ne sira larang keman sira acumula osang pode suportar minha evento. Sim, a minha sponsor sira makne e sponsor balong mos maka apoio be mebe ser la pei ami temi ser nanara sira fo holaran tebe duni sira fo be para bele ami usa roda utiliza para minha evento. Prima ne bem kami prepara ba ali sira nele o orçamento ne bem kami amia dodores sira for mai ne ami prepara pali o di poba ali sira kusi
juara 1, juara 2, juara 3, íamos boxista survive, íamos favorito e íamos ida futuro niya. Sir na hira ne, osang sa nabe maka iha, ami coloca palbasteira e depois quando ami iha osang resto karik iha evento da ne, taman mos belhetan tiket kung os cadeira sa nabe maka mga ali sira oferece mai ami ne, am se prepara fali para tu bele rola fali sarnia material para preparação segundo season niya. Apoio parte governo ami lahetang apoio parte governo mabe ami mos la daog ba iha governo ami ni hanoin tabi dene nível suku ni date ami halo ya suku ami niya então ami se raiba season 2 maka ami se hakat li ba governo iha possibilidade bela ajuda ami. Plano bawang idane kami realizo na minha season 1, maybe kami hakar season 2, season 3, season 4 ba na pating. Então kami plano atau halo evento ini saya evento anual ida ba kami JOVLA lahan ini iba kami mos hanoing atau luang liutang belemos posibilidade envolvemos dili larang hot timor larang hot karik. Difon ikus ba JOVLA terlahani iba jovem sere toma que dili no timor larang kari iha oportunidade iha tempo rumah nebe mak minha talento iha kari expressa minha talento ba iha dalam nebe los atu bel hamoring minha narang hamoring ginangamang hamoring familia iha hamoring dengan nasaw. Lalaok Desportu, Bele. Narang completo nel suo caso pintu, aggiunge classe 48 kg. Preparação de Februari, treino makas, depois disiplina, treino dia com a coordenatura relating dia. Dah primeira vez que jogo lá né. Menang. Hoy jogo ini menang, senti contente demais, senti contente, terus semangat nak pating, aku benar.
boxing ne hau training siki kera me hau gosta boxing. Hau ya mia tu kai boxing moral. Boxing ne makanya hanya bakar dulu. Precisa treino barak no disiplina itu. Kanu boeing si prepara dia litam para tu jogo nasional. Lalaok Desportu, bele. Anara jereng kuas from the silver. Idadi jeseda. Anjo classes requisite lare bakilo. Requisite. Segmento in zone facendo contente ves tambo vele mana en kalan
Então, ya semana rua deh. Primeira vez jogar bola. Ini pemenang kumpul-kumpul di sini tambah jauh tim. Ya tuir yang nama sira Jito Ramu yang napai Karo Samu so napai Ruben Ramu tekstur sira kan boxnya antung. Ini may karakter sa internasional. Treino barak, descansa, labele, mete semua, labele hemu, makanya. Kami boy, tensi treino barak, descansa barak, labele semua, labele hemu. Lalaok Desportu, Bele. Completo Vicente Sino Busca Pegar. Yo soy clase 54 kilogramos. Aku terpaksa pada semana dulu. Descansa cedo, la fuma, la hemu. Sidau, vai matar pun. Primeira vez eu sinto lá. Jadi penting itu aman lokal. Itu itu. Dulu, misalnya dia durang tahun. Jadi ini des akar. Para fisika dia ini depois
Desportu Bele.